Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Art of Living Giant Hills Unit hakathong ban Kynmaw Burom yake International Yoga Day. Rengkat bat ki Khynnah Skul kilapan long ka program kerpang na benta ki Khynnah Skul ka po musniang apa primary school SSE kabalaya syembentaru daki dekhot keneru yuva gendra sangathan jowai bat ka District Legal Services Authority West Giant Hills District henen kasngi u kamni paya chalam yoga instructor Art of Living Giant Hills Unit habapen iya kinong syembenta syapang ki rukom ka yoga bat kerpang ru ya ka asana surya namaskar pranayama bat ka meditation ulaong ba ka yoga kalong kalat ka lenti ban sandor sandar ya kalong brew man brew ban shim khiaru ban tip ya ki rukom jangka namar ka jingla ban le testa ya ka man ki por kayara ban penlong ya ki brew ki bakot bakhia ha kani ka jo kasngi ka RCE Secondary School mi mentedu rengkat bat ka Children's Home Jowai ru kila penlong ya ka jingle Burom ya ka International Yoga Day nalor kata ha ka Laskan Block ki school ki baya syembenta ha ka jingle Burom ya ka International Yoga Day kilong ka Senrait Lower Primary School SSA Mukham Salat Banmuhor Lower Primary School SSA Sapai Kempreng Lower Primary School SSA bat ki wei ya kani kasni lakan mau Burom ru da ka Art of Living Giant Hills Unit rengkat ka Dorbas nong Chiliang Ran uba pitoy President Art of Living Giant Hills Unit ubalong ru unong hikay yoga ula ay mensiya mi kinong syembenta da ka ba uyatho khana syapang ka nongrem jong ka yoga bat ka jingmantoy bayo habale ya ka yoga kumta ukentu ya baro ban penmelien ban le yoga khnang ban yo ya ka met ka phat ka bakot bakhia kabor perkhat perdan ka bakot bakhia bat ka spa mensiem Shushu hasor jowai kiwei kibalaya syembenta ban Burom ya ka yoga kilong ka Panalir Women's Welfare Committee jowai kabala penlong ya ka jingle yoga hayung wali bat kabalaya syembenta lang da uriko malalu wahesh nong Panalir rengkat uprang sngi chalam sembut wahesh nong Panalir nalor kata la syembenta lang ru daka syangpong Laskan Blong kibala penlong ye ki program kerpang ha auditorium hall syangpong pochnong kabalaya syembenta syongshit da kilong kemi kilong pa bat ki samla to gajing kai ukaman im de chete khia untuk ba yirnye ndrewe jebe ha angi physically and mentally. Yoga to kajing chem po India, kajing hikai po India. Kamu nuim, kamu tu imcajing kiam to adukan physically, mentally. Kau ada hikai di hijab senang. Angkina tu ipor wa kiniam buem. Nado ipor buem jingat ini berthai buem. Yoga hikai. Orang itu bijing hikai mencuba sedang di negeri kesuki-suki pojok baik. Maharishi Patanjali itu atau wanra hagat kata yoga. Jadi dah yo Maharishi Patanjali dekuli o kam upaya of modern yoga, father of the modern yoga. Upaya yoga goti dikali. Tegan ki orang berthai, sedang siang thok, sedang utip jaga yoga. Di mentoy yang yoga, terus berthai di yogi, pada sedang di upenle yoga. Yoga ini irap sekitar di cekiknya, ajen nurabi cembek bina, tanam tanam. Ngale siapa